Kepulit jong is Jahil district kili okem hadu sangut ki breu ki bagun thup ya snar nong ki drop bana Mizoram bat ki nong ki Kenja na Tripura. Hak step kan rutrik ulber kili okem ya gawai kentai ke badai nong ki drop bat dagaji okem ya ni kentai kili okem biang sa gawai pat ke snar nong ki drop na Demtring Shillong East Kasis district. Kubar pulit ke itu bah hak step kan rutrik ulber hak por sabji la okem shwa ya kalal dua mi ralte ke bana Kanaweng Champai district Mizoram. Kini galong kemi kalau kit yang ni drop na Mizoram bat temu berpoi sa Shillong. Hakawai kali kamai ke badai kata tasmu ke badan yo registration number ML not san K R saulai R. Ke pelit kila kem yang kali hadin bagi lapan absrip ka halar rembai hajan ke friend hotel. Kajing kerai kini kali kat kum kendan jong NDPS Act kajinan lang nong sekhi lalap ya kawai ke plastik ke badan yo santli senduk saban baru powder rom stem. Hadin bala lab test la petikna bau ni powder udah drug heroin bat kejengkia jongu kalau haduk 100.0 per gram. Dak jengilam galal dua mi ralte ya kunhun pulit na East Giant Hills Shillong. La yokem ya galal thas wali ralte kebedai kesnar nong ki drug. Kepulit jong East Giant Hills kila kem ya galal thas wali na yeng sangwai hadem tring Shillong dak jengirap kepulit jong kebadan rating PS. Halor gene jeng yokem ya gini ki arngut ki kentai la register case Hakliret Police Station kat kum kendon jong ka ain NDPS Act. Hagawai pat kubor ke pulit ke East Giant Hills hakasan trik leber kili okem langut ki breu ki bakit ya kunja nagi artli kali kata Honda City kabadan yo number AS Nanriu V pra kendai sawe kemenyak daw Laxminder Gor ubana Narendrapur West Tripura. Nagani kali ki pulit ke umkiang polis patrolling post kili okrup prapsau kilo ukenja. Kuai pat ke kali kedai ke Mahindra KUV Sispa kebadan nomor AS Kat R P Arpulai Not Iway. Nagani kali le yokem yau Muhammad Hasan Mia ubana Latu Gaung kebahap Dharma Nagar PS Not Tripura. Baru Muhammad Azir Hussein na Palgaung Panisagar Police Station kebahap Not Tripura. Nak kali jong gini arngut lalap hadu nyau kilo ukenja. Ya baru artli ni kali kipulit jong ke umkiang kilakem hagajaka kera kali ni naka hadam cara kuliang. Kipulit register case halom senang police station bagi jentokit halor gani jengja kelaya sikmat ban lap kesai ya gewai pat kebedan keti.